Mathau makisa ala maende kaunti ya Makueni ni kana muvila wa mauno kumbiwe ni mathina itina wa timu wa Isiolo ulathauka timu wa Makueni kuetekana kanave athauki meki wanzani uvathukanu na miao ya kisa muvila usu wa mau aume nukuniwe mungu itina wa timu wa Isiolo kulia maji kwa ukunikili muvila usu ivaniwe kuthaukwa umundi kwacha muungami wa Mathau kaunti ya Makueni Godfrey Makau ni waisie kana nonginya miao ya Mathau asuma kisa yatiwe na umundi tuyatanu muno nundu tailo thauka Mathau maingi muno ni kana withie nitweka nitwa mabingauni lakini yu kwethwa kwina otomaundu twingi twa timu yukile yasia ve muthauki we timu ningi tailo thauka kwa nisena mia ya KYISA na yu KYISA mia yo yasia muthauki ile kwithwa miaka 18 mpaka miaka 25 na ombe wao pia ile kwithwa ndathauka Mathau manene kupita twinamo alata Premier League, National League na sindu taisu kwa huyu pesa kukila wethi ani bakuoneka bena nundu nziela tunatumia ni ya kwete athauki mabiko tukamba kuoza visa sio na tukoza list yo na twetwa kwa huduma center mayonso idole na mayaprovewa nikana metekelwe matuka yini metekeleka kuthauka game ino lakini imo kama bikaba aju batwikika oundu game siende kwi timu sikuoneka sina athauki mataile kwithwa mebo na nuisi no mesene athauki ano metha mesene na pia ona makochi no mamesi na marivari nundu ni mamona katika game sizu nenange ovamwe na utimu wa Nyandarua ulawivaniwa umuthi kuthauka na timu wa Kajiado na valame uthauka nthini wa quarter finals nukuniwe mungu na mavaniwa kuthauka muthenani wa uni timu wa Kwale nuvikie nthini wa semi-finals itina kukimwa na mbao ili kwa vathei akama timu wa Kwale ni mavika nthini wa finals itina wa uthauki muvyo ula withaukitwe kati wona Elgeyo na vala mauma imwe kwa vathei. Mi ni coach Walter Kipchoge kutoka Kwale. Timu yangu ni volleyball men, head coach. Tumecheza vizuri hiyo quarters, si mbaya, nashukuru. We are hoping semis after 2 hours will qualify na expect vijana wangu wataperform vizuri. Because last year part 1 tulicheza Siaya, we were number 3. We need to go at least to finals. Na vijana wangu najua wako form and I think they are going to win. Mekwati wa kuthauka na timu la usinda kati wa Makueni na Kajiado Masikei Cheni kiwanzani.